Mai ka koi na cha Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biakten rei na la mai turn riu dare sai March story group na kathum kum sing na chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Tamenglong March story group na kanai Organizing Committee Visit Bharat Youth Parliament 2025 Tamenglong College with Mass Awareness Campaign Tamenglong District Headquarter Kautat Kaikanthi Awareness Campaign by Dr. Kintu Izinang Maremmai Principal Tamenglong College Re March Tarik Route na kanai lau chuan kwang route na khat khau flag off salau kan chongi Awareness Campaign tai Tamenglong ton kabam asu Mini Secretariat ADC Office JEO Office STO Office CMO Office khani kai thian bam nun khau tat kai lau kanei Awareness Campaign gan khau tai Dr. L Angshim Dan Sawa IAS Deputy Commissioner Tamenglong Re Chabon Goi khau mybharat.gov.in portal khau register suna Viksit Bharat Youth Parliament kum singnei na chui na pung khau ka zau lau kha zang hoi kani N. Abonpao Christopher, JEO Tamenglong Khani Organizing Committee Member Ri, Ni Jabuan Goi Khau Youth Parliament Khau Hai Ka Sao Lau Khang Appeals Sukane, VBYP, Kum Singnei Na Chui Na Pung Team Ri Mass Awareness Campaign, Open Restaurant Rani Kaidiliu, Women's Market Dang Khau Tat Kaibam Khau, Dingang Lunggang Mai, IS Retired MLA Nungba AC, Ramning Pame Khani Hathing Dongle XMDC Kani Rini Kwang Ka Sao Lau Na, Katiu Lau Mai Lat Sa Sa Lau Kani, Ngamtin Lung Tau Thang IT Nodal Officer Tamenglong College Ri Tipat My Press Statement Hailai Na Campaign Team Khote Oza Gan Sanai Khani Runapungu NSS Volunteers Kasau Kani Kumna Mi Tuang Team Tai Makhau Gang Mai NSSPO Ri Zailo Bame Inbuna Namsurai Thomas Ka Mai IQAC Coordinator NG Tuakeolung Dr. S Solomon Khani Ngampi Ngampau Kon Mai Kani Ni Kasau Bame Tuna Sakani Thai Lau Nuwe Viksit Bharat Youth Parliament Awareness Campaign High College Level Khau March Tarik Churuk Khani Tarik Group Kum Singnei Na Chui Na Pung Khau Tai Tamenglong College Khau Tat Kai Lau Kan Chongi My Bharat Portal Khau Online Registration Sulauni Mai Tai March Tarik Group Na Churuk Kum Singnei Na Chui Na Pung Khau Last Date Putni Kum Na District Level Youth Parliament High March Tarik Chui Na Khat Kum Singnei Na Chui Na Pung Nung Tamenglong College Khau Tat Kai Bam Nui Tu Na Sakani Mi Da Khau Tamenglong Ti Hai Manipur Tuang Churuk Nodal District Pang Khau Ka Zau Lau Bami Jeribam District Ro Associate District Subami Kumna N Sat Lian Joy DYO NYKS ta Overall In Charge Kang Lau Bami Tuna Sakane Infal March Tarik Route na kanai ITLF Women Wing Thailai na Kuki Jo Rilung Mai Area Khau Intai Mai ta Titat Kalu Ni Tuang Rami Tuna Sakane Mi Tai National Highways Khau Gari Tat Kalu Mai ta Chek Sumai Kan Khau Sa Indau Kan Chongi ITLF Women Wing Tong video ta social media platform Khau viral tat Kan Chongi ITLF Women Wing tai Rui Separate Administration Tilau Mai na Rui Kuki Jo Mai Nun Khang Inthuk Mai Solution Supni Manipur Khang Standard Rui Financial Assistant Tipat Gai Mai Khau Saruk Execute Maitai Community Rit Latu Bami Tuna Sakani Ning Tau Lau Nui Union Home Minister Amit Shah remarks Tarik Tachat Kauri Kahau na National Highways Koi Kau Free Movement Hai Kahau Khang Sa Indau Kan Chwangi Tiki Union Home Minister Ton Direction Ta Kuki Jo Rit Protest Sunat Titat Makan Chwangi Tamenglong March Tarik Route na kanai Luan Thum Tang Mai Under Route na Chanai Late Namdi Hiamang Pau Mai Memorial Football Tournament Kum Singai Na Chui Na Pungu March Tarik Route na kanai Kum Singai Na Chui Na Pungu Natural Football Ground Tamenglong Khau Tat Kai Khau Kanthi Opening Ceremony Khotai Dingang Lunggang Mai Chairman HAC Government of Manipur Re Chief K Salaukani HAC Chairman Dairy Professional Football Players Chapatni Mai High Grassroots Level coverage Suchui Thawni Nai Kumna Grassroots Football Tournament Hai Paina Inthuk Mai Tuna Sakani Allow nun ta state level, national level, kan international level khau ti palup ta tau khang grassroots khau re kadau cha mai tai ti guangai khang ka ge nai tu na sakane mi lung khau chabon nun re disciplined naina karam ran na khani pum gai ri gai na lung thau we thai a New Zealand Rong Society hai in pai na gai thau ni tu mai chun khau District Sports Association Tamenglong le kariuna lang pat law ba mai late nam di hiamang phau mai memorial football tournament khau palup chui na palup law pu tu na allow nun khau zangwai kani Team Guai Ri Tournament Tuang Bylaws Bang Khau Discipline Nai Na Palup Lau Khang Sakani Aniu Guai Ri Kamai Thai Mitai Phungpat Na Aniu Kandi Ta Kasiam Ko Tu Na Ni Sakani U17 Football Tournament Khau Tai Team Ta Chat Ri Kuang Kasau Lau Kani Kum Na Mi Tuang Tournament Hai March Tarik Chui Na Khat Ngan Tat Kai Bampuni Sai Opening Match Palup Kan Me Khau WPFC Ri Khangchiu Luan FC Ta Goal Akhat 0 Khau Ngam Lau Kani Opening ceremony khau tai ma kan mai nam di hiamang phau mai kai ke khut menun di mai din bui STO Tamenglong former ADC member Ramning Pame Hathing Dongle DSA Tamenglong tong executive members nun khatni dignitaries azu rekwang ka sa law kanai Infal March Tarik Route na kanai
Patanjali Foods Limited le Manipur Government Rate Memorandum of Understanding signed suna National Mission on Edible Oils Oil Palm Bangkha Oil Palm Plantation Program tatkai inbu khang subam thi mitong agreement ai Wednesday nung infal khau sign sukan tongi MOU sign sukan metai state khau oil palm cultivation hai inbu thau khang ri tuna sakani cham thailai na Manipur tung district padai khau mitong oil palm plantation hai rai mai face khau tatkai pini the tuna sakani MOU tai Director of Agriculture Government of Manipur Peter Salam khani head of Northeast Oil Palm Operations Patanjali Foods Limited Ashok Kumar Singh sign sukan tongi kumna mitwang mung khautai Arun Kumar Sinha Principal Secretary of Agriculture Government of Manipur ni kasau kani mitwang mung khautai Patanjali Food Limited tong senior official Subhas Bhattacharjee advisor Khatni Tapas Kumar Trivati Deputy General Manager ni kasau kani agreement khautai Patanjali Food Limited ri April 3 khatkum singnei na chi na pung khauri Manipur khautan kahau khang kasau kani kumna Manipur khau oil palm plantation hectares chingnai phaisnai hai rai meeting kum khau lingkai khang nu lau kani rai mai face khau Infal East Thobal khatni Kakching district khau lingka hau ni kumna kanai mai face khau Bisnupur district kazau dat puni Patanjali Food Limited ri North Eastern State charuk khau MOU sign suna NMEO-OP implement suka hau bamthi fiscal year kum singnai na chui na padai chui na pung khau oil palm plantation northeast khau hectares chingru cover sukanthi kumna fiscal year kum singnai na chui na pung chui na charu khau hectares ching chui expand supadat khang karambam jonge Sanapati March Story Group na kanai Naga People's Organization ri Kuki Ju tong indefinite total shutdown ta tan na nutni mak mai indaw na government khauti in thak lo khang demand su kanthi kumna Khuang chui na padai lung khau shutdown hai in thak magi thai kuk mai ariubam nu wi tu na kapin kan thi NPO tong office khau re press release tipat kan mai thailai na indefinite shutdown hai re mansai koi khang kuk mai ti law na bam thi shutdown hai rating meeting mi khau phi tu bam mai khang kung diak mai ti law bam thi tu na sakani NPO re government khau katum na action la law na kalulung ti su law dat khang sakani kum magi thai naga mai koi rit Tan sin thau pni the tu na sakane Naga People's Organization ri government kau total shutdown hai in tha khang tan sin thau launa katu melung khau state capital kau essential services tipat mai khau su katu aklau dat ma khang sakane kwang chui na padai lung khau NPO tong demand hai tan suna tan palau magi thai siswai me padbam nu wi tu na sakane kage nai me cham ti thai pat mai Emmanuel Theological Seminary presents one day men's penalty shootout in aid of Emmanuel Theological Seminary Final Year Educational Tour kum singnai ni na pungu kating mig roi March Story Group na pungu kum singnai ni na pungu kagan roi lauthon khwang sakyu kabam roi ITS crown prize pool winner khang ching tachat first runner up ching pungu second runners up ching khat special guest roi Sri T Josia Pamai additional SP Tamenglong guest of honor roi Dr Hikinoke Yapto plastic surgeon BHU Varanasi Tamenglong ting night loan Banrau bu tarik rut na kathum kum singnei na chui na pungu law chuan ting rai na yi kalan muak na yi ting zin ting mawi zing bang ting pon gwang nu wei Banrau bu tarik rut na padai kum singnei na chui na pungu law chuan ting riu nu wi kalan ting zin muak na yi zing bang ting riu nu wei mai ko koi na cham king chui na king law makhanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bekton roi kangan mak ngon kuwi asai kuntu cham hai khoringa law the in chuan lau chuan khong ru makhai ke megan ri king in cham da la kho thon ku the